Jambo sana, mie ni Munyangura Ishara Fenkere, mtawala Dalman, niko operateur culturel, encore artiste musicien, nasaidia kusindikiza vipaji ya vijana ili tuone gisi maendeleo itaendelea kuinuka zaidi. Leo kikao ambao tumefanya ni kikao kikubwa sana, sababu tumekutanisha wasanii wote wa Musenyi ku objectif moya ya lancement officiel ya Centre Culturel Amani. Centre Culturel Amani iko espace yenye tumekree kwa ajili ya vijana juu ya kujiexprimer na kuvalorize matala tofauti za vijana wa kwetu Musenyi. Mimi nafurahi sana kwa wasanii wa Musenyi na mimi nawashukuru sana kuona wameacorde totalement hii initiative. Wanasema kwamba wako tayari kusindikiza initiative ya CAA jusqu'à ce que tufikie mwisho na tuone gisi tutaendelea kujenga maendeleo ya kwetu, sababu parmi ma objectif zetu CAA ni kitu ambayo inakuja kwa ajili ya amani. Tunakuja pia kuleta upatanishi na kujifunza gisi ya kuishi katikati ya watu. Wasanii wametunga mkono na wanasema wako tayari kusindikiza initiative. Inatupatia nguvu sana, inatupatia aussi force ya kuendelea kabisa. Kwa wasanii wote wa Musenyi na waalika kuishi kwa umoja, sababu umoja ni nguvu. Wa France ndio wanasema kwamba la paix grandit là où la jeunesse s'exprime. Alors hapa ni fasi ambapo tumeunga ili vijana wapate fasi ya kuexprimer sentiment zao na wapate gisi ya kutangaza amani. Na alika tena wa artiste wa hapa Musenyi tujue kwamba sisi sote tuna haki ya amani na tutangaze amani kupitia manyimbo zetu, kupitia vitu ambavyo tunafanya vya kuchapa. Kila kitu ambacho tutakuwa nafanya kikuwe kitu cha kualika amani, kulite contre les violences basées sur les genres, cohesion pacifique. Hivyo ni vitu muhimu sana ambavyo vitatusaidia kwenye safari yetu ya ujana.